Bismillahirrahmanirrahim. Amına Kanyakadan daha bir at. Hurmatlı görüşçüler amansыңарбы? Анда mesela bu жерде качкан маалыматын баштадык. Каныбек ага кандайсыз? Жакшы укам. Бүгүнкү чыгарылышта кандай ат чыгат бу? Бүгүнкү чыгарылышта ушу Кашкар. Жерде Кашкар. Анда маалыматын бир четтен өзүңүз жеткире бериңчи. Бул ошо белек Тосколдон келген тай, ошактан келген ат. Boyu şu 1.60. Ben Kemal alıyor. Boyu 1.60. Aşığı oşalardı algan adamdı. Mana 1.60. 4 asy. Жазга 5 asy yok. Жазга 5 asy. 5 asy. Ana no kutun parçan ala ona kutunda içinde nemesi var bu şekilde atıp koygan bu. Kutunda mı? İçinde nemesi var. O narağından beri bazı kayıt kaldı. Bunda takası yok. Çünkü o da ana takalap takasılarım euro olup takasılarım zelbiye eder. Böyle tutlar lüs iyi oldu. Cümle o da tutundan am. Kaçı gelmedi. 10 günden beri takalat almaya Pazarga apar takalata takışıyoruz değil mi? Takası yok den. Hazır Takası yok. 4 takası yok ekan da. 4 takası yok. Geçekide taylar yok olup 4-5 gün tay izleyimde böğrak bastırıp taktar neligin tutup alıp cümle o da tatçı. Bu muzda kantmin odası ekan. Ya taylarda gelip kamap koyduk hem inmeye kaldı az. Aldı. Çideş. Alem Cümali özün albaysın. Ушул айылдан кеткен бе өзү? Түбү, а? Yaman gelesin. Lağı zor. Şu arkan tutunan işte geçekide teyip koyğunu keser tutun ayağı da bir o işip etken boş. O üstüge çeyin işip etken. Hazır kayıt ota var. Kayıttır ya. Ana. Yani onu gücümde o da tutar lan. Takalap koysa antpay kalat. Antpay kalat. Zor bu. Ana geçe günü. Atlı çok yayında. Tay izlep. Linyası yani zor adam. Linyası kaysı var atında? Bir kara atları bolçu ele. Şerikleri mi? Demi үйүрдө жүргөн болсо үйүргө коюш керек экен да бун. Көздөрү чекир экен. Çekir gözü. 1.60'dan жогору чыкты да эми 1.60'га койду. Жебич колго кандай экен? Жош, жебич де жакшы. Мындан мурунку чыгарылыштагы атты саттыңыз. Sattım. Sıra же talaş bolup 40 000 üstüne olup baraka üzüp koyup 40 000 deyim gördüm bir de. Hiç nerse kotor bodu lan. Ketti. Alan dadil faydalandı. Elden elge laf da faydalansın endi aldı. Aldağı sattı den ha? Aldağı sıra zapar çıkar öyle aldağı sattı. Yaxşı faydalandı. Rahmat. Жақсы. Бұл аттың басын қаншаға қоясыз, Қаняк? Вот 250. 250. Арзан қойдыңыз ғой. Ой, файдалансın деп. Танымал ат болса. Файдаланса жақшы де. Достар. Путунан қыжалат бол болсын. Путу тап-таза өтші. Şu uдар болғандан үй сәл үшінтіп қалды. Путу таза өтші. Ақсап айтып өтші. Путунан қыжалат бол бол. Зор бол. Эми жанагы түшүнбөгөндөр ар кандайсын пикир айтат. Түшүнгөндөр эми түшүнөт. Эми эл тараза эл сынчы дейт го. Ар ким ар кандайсын дейт достор. Мына ушул ат болду достор. 250 000 дедиңиз, а? Баасы. 250 000 сом. Такалатып мине бересиздер. Улагыттары өтө күчтүү болгон дейт. Далил катары. Азыр таштап коём. Азыр негизи улакка чабылып жүрөбү? Азыр өгүнү кичине сарылатып койдук. Эми чабылат. Буга чейин эми үйүрдө көп жүргөн экен да бул ата. Алка үйүрдө жүргөндө бир жерде улак зор эле. Аяга кеткенден бери тока үйүрдө жүргөн.
Siz dagы көп аттарды сатып жүрөсүз. Содаңызга берек болсун, ака. Рахмат, Алла разы болсун. Негизи кайсыл жакта кандай аттарды бар жогун көздөп жүргөн акелерибиздин бири да. Мына ушундай ат болду. Жерде кашка. Бу кайман аты барбы? Кайман аты койдум эле, балдар көп күлүп эле кайта койбой койдум. Мына жерде кашка деп эле чыгат, а? О, ошондой эле кылайын. Элдер көп күлүп эле кой дедим мен. Мына Айтып койсоңуз кайман аты. Кой атасы.